vandag in Philippolis in die Kopanong plaaslike munisipaliteit vir World Food Day, wat ons hierdie jaar eers op 24 Oktober commemorate. Ons was laas jaar in Tweespruit. So die dag het vanoggend vroeg begin by die Bergman Primary School, waar ons die skool help met hulle groentetuine om dit uit te brei. Die skool het gevestigde groentetuine op 'n klein skaal begin en hulle werk klaar die vrugte af om die groente wat hulle kweek daar direk by die skool te gebruik vir die School Nutrition Program. Ons is baie opgewonde vandag om die MEC van Agriculture en Rural Development hier by ons te verwelkom het. Dit is 'n groot span wat gearriveer het vandag. Ons is baie dankbaar vir dit wat hulle vir ons gebring het. Hulle het vir ons lekker toerusting gebring om in ons tuin te werk en saadjies om te plant en 'n paar bome, inheemse bome wat ons gaan plant, en ons is baie opgewonde om hierdie projek van ons nou net voort te sit en groter te maak. Baie dankie vir almal wat hier was en dankie vir julle bydrae. Ons waardeer dit. So when we demonstrate the spinach in rows, the spacing, we must also check the spacing when you plant. The spacing should be 20 centimeter in row, in row. And then between the rows, it will be 40 centimeter, because the sowing depth should be 2 centimeter. All right? Why? Because the germination took how many days? 7 days. If your sowing depth is not correct, what will happen about the germination? It will take years. En dan was ons by 'n paar huishoudings waar ons backyard gardens help vestig, en die groot event vandag is waar ons die 120 beneficiaries verskaf met tools and equipment om tuine te begin maak, maar ook saad. As we observe the World Food Day, let us reaffirm our commitment to building a world where food is seen not just as a commodity, but as a fundamental human right. Together we can create a future where no one goes hungry and where everybody has an opportunity to thrive. So as social development, karolo ya rona mo South Africa ra tseba rena le di-grants akere di-grants tseo tse fiwang bana bomme le batho ba lwalang le bagodi. It's important. This is food security from us. Re dumela gore tšhelete e fiwang eo bomme le bontate ba reka dijo for bona, e seng gore ba reka dintho tsa meriri no, dijo for bana le dijo for malapa. What we can bring to the party MEC is the fact that we've got 111 police stations in the Free State. In those police stations, there are pieces of land that can be productively utilized. Thank you. So dis 'n goeie dag vir ons vennote met Red Cross, met Meals on Wheels, Social Development en Health is ook saam met ons. En daar's ook ander dienste, die Health het hulle kliniek gebring. So dis 'n goeie dag vir ons in Philippolis saam met die plaaslike gemeenskap. How unkwe beke ho identify batho le ka ba profile hore batho ba tla fumanang ho batho bana ba 120 ke bao ba hlokang hobane re na le batho ka hloka ka ho fapana ha bona. Re leboha haholo ho lefapha hore kena re thuse. Re ya ka re bona motho wa rona o na le bofutsana le ho hloka mosebetsi haholo. Ntwe kgolo ke tlhoko ya mosebetsi ntse se kaofela. So lebitso la setjhaba sa Philippolis re batla ho leboha mafapha a tlile mona a re thusa ka ntho tsena.